Pausida Yumpum Oibamar Oiba Khara update Taujari. COVID-19 Sana Taknaba Polam Sing Yentok Pakaluna frontline workers in the masks, hand sanitizer Yentokre. Lieutenant Satarakpa Poche Yentopagi program the Nasisumaka Satarakpo in a Kangabo Kendra the COVID line hat lecture as in a sighting Pangduna. Containment zone Lautoki Badagi Mapan Topa Yadraba Imungs in the Kangabo Kendragi MLA Surus Kamar Okram Awabatar Bakangopokim Tok Humpo Amatimiam the Mahanagam Jaba Chana Taknabagi Polam Sing Sing Alo. Hawaii Ngadi Tumna Sing Bapolam Sing Mateng Pankre. Kendra Sigimanung Channel Ladiba Sanga Yumpam Marian Kungi Lokol Sing Ising Gentopam later Badaki Low Sirak Pagi film the Lakh Padage. MLA Masambak Lakton the Yanksin Kram Ising Ching Tok but Kendall Sing Dog Pak Nasidaki Hokre Matung Tarapada. Kendra Sigi Awat Pakudi Multasut Yaknam Libama Kate Miyangi Mateng Pankini and Evelyn of Fongtolamke. Mamang Tagi Taragatari COVID Nabaram Ordina containment zone the lady Pamafams in the social worker Maivam Nanapirna Sana Pochi and Hokre. Kaksing district Manung Chana Laiba Hyanglam da Antak mass testing Torok the positive or Kraba Hyanglam. Lai Pankal Badagi Hiran Mai Pau the Laiba Imum Mafutram de Sana Tanga Pochi and Toke. Nabedasi the BJP State Secretary Su Wariba 20 Langtabal Kentaki intending candidate P. Somorjit meeting Makata Langtabal. Kunja Awang Lekai, Naurim Lekai, and the Waikum Lekai sing Batongan Tongan Bumafum sing the Tangai Fatana. No Madasang the Bayadrabasana Takabating Polam sing and Toke. Amrom the Center for Social Development CSD and the Women Action for Development WAD Anina Punda Kosanaraga. Ngasi More Marung the COVID-19 Gabari Elena frontline worker when Mato Toriba using the face masks, hand sanitizer, hand glove nursing Polam sing Mating Pankre. Primary Health Center More the Pangtogep Thorum Adu the WAD Secretary Sovita Mangsatapam CSD Secretary U Nobukesor VSC Moreki MO in charge Dr. K.S. Sandikumar. COVID-19 task force Moreki losing Basing Jauna Sarugiake. Taromasika Mari Lena WAD Amadi CSD Maikadi More Blocky Asa workers in COVID-19 task force Kim using the COVID-19 landing Nabada Sinanaba Polam Sing Yantoke. Loina More the Labor Mirabai Ima event sing the Su Hariba Polam Sing and Tok Laduna Batting Pang Bigi Torambang Panapang Toke. Tauri Yanduna Siramle Romal Tang the Labor Asan Baka Amatana Arma Tauri Yanduna Siramle. Ngasinong tilpung animinat tararum tarak pada tiang na kibal lagi rapat naha adugi maming Akas Kumar Zaiwal sahi taraga mapan apok pa Upendra Prasad Kawe Bihar ki Champaran district iski Bangari kuldagine mana thauri janduna siram libak ka adu yonar bihitak langthak sing thamba kane ka adugi mapuna bamol laikai digi brahmachari mayum Bobby sahini fugama thoi apok pa lagi raba ipotom bagini aire pawadu tabaga city police na forensic experts sing loina na chang sinduna Investigation Chathagre case and Balokulaga like Hitrabaki Haksang James Kimok Tamgre. Makatarakpa Atopa Pau Amatana, demanding 200 river Pauba GST Picano, Prime Minister Modi Manau Prahlad Modi. Traders in the Taliban demanding authorities in the 200 Pauba GST Pitana Panomation Mita, All India Fair Price Hope Association Vice President or Prime Minister Narendra Modi Gimarau Lupa Prahlad Modina. Traders in the Apple Dogre. Magna Makoida Maharashtra government Amasung Center the Makogi message Zahun issue as a Matana Kongjang Changsin and Nabasupak Pigre. Tane the traders in Genitis meeting Amadu Wangang Latna Prat Aike. Maharashtra Minister Uddhav Thackeray Amasung Narendra Modina. Nakogi Wata the issue as a Matanga Wari Chana Nabaki Ingit Pirakata among the Kongjang Changsin Gadavane. Maglay Bagas fair price Hopsingi Mapu Lakh Taruk Lising Yankai representatory Iron of Rat Modina traders in the Makogi Tongan demanding authorities in the Yatri Pogba GST Goods and Services Tax Pidana Bahake. Magna Mahatana Hai Narendra Modi Oiro Amabu Oiro Makwe Equiki Wata from Toge. Ngase Hogna Nakoi the Haribadi had but the Maharashtra government the Aibazero Ama Pesinduna Equiki. Wata Ripogba GST Piro Ayo Equi Democracy Sat Paleba Asiki citizen singni Midam Taba system in Makata Libanate. COVID-19 pandemic Amasung Masiga Mari Lainable lockdown as I think China Piraba. Traders in Prahlad Modi na Maharashtra ki thane to unke Maharashtra ki thane to unake Ulhasnagar amasung Ambernath ki tongan but traders in Prahlad Modi da hai sector as economic crisis mayuk na baguloy na e-commerce platforms in the problem hengkal alipasi yang dona COVID ki kanglon sin thugay bagini ay dona makoy ki mayuk talawkat ki ba catching hando katabane Mumbai dagi chidai oiba township anida jeans washing unit sing hengkanan badamateng bangna na pamakoy na Mangunda Taksin K. Educational institutions in Gip Manak Nangna Tobacco products in John Bada, I think but Tamna Taksin Kre.
Assam Chamber of Commerce Consumer Voice New Delhi amasung Consumer Legal Protection Forum Assam State Datuta Ladiba Educational Institution Singi Manak Nagna Amadi Akoibada Tobacco Products in John Bada Ating Batamna Production Grade Organization Ahum Asigi upon bus statement Amana Pondora Kibada Cigarette and Other Tobacco Product Act of 2003 Ngana Chanadaba Kodimano Honagadabane Sahina Riban Kalaliban Hasing da Tobacco Polam Sing Kadununda Yolo Tabane Tobacco Potok Sing Sindabana Hasan Sokalak Naba Asobu Maram Amoy Batanatana Masage Moir Makalak Nabagi Asobu Maram Amasu Were Maramatuna Enforcement Agencies in the Educational Institutions Singi Akoibata Natragana Marak Nang the Tobacco Products in John Bagi Tong Sataribadu Kodata Tingana Bahona Gadabane Sahina Riban Hasingi Mama Passing Guardian Sing Oza Sing Educational Institutions Singi Management Lady Basing Amade Hostel authorities in the zoo tobacco products in Nabada Haksang the Peter Basiting Singadu Madanga Kanganana Bahona Gadabani Ire Amarom the Assam Chamber of Commerce Kisatmet Rupam Goswami in a Pondo Kibada COTPA 2003 Logi Makat Institution Singi Akoibada Tobacco products in John Bayaroi and I think Batam Labasu enforcement agencies in Kimating Jagdadi Tabak on Topangamloy. Yonkea Mainasa Kre Miri Banga hostalized Tokre. Grace the Hausi Akan Bamong the Saklibala Mainamanam Odaga. Yonkea Amangata Tokan Kibaga Loina Maimarong Tabama from Kasumahan Gre. Loina Mai Jakpadagi, Pythor Pamaikuna Baram Orga Sor Hon Banuarak Tabaki Miri Banga hostel the Pukatuna. Like an agre and authorities in a Pontoracle. Grace gave a quite of homes of a city where Patras the labor among sing the houses so Akan Bamotala Mai Jakle. Mapamasita Saklibala Mai Mutana the Bohona Bada firefighter Samaganipu Kamangarum here Manatabak Taure. Masida Natana truck Yankai firefighting plane Nipan Amazon helicopters na sing basing soup. May kan bagi tabak adu da asoba mateng pangsele. Delhi the same birena Kiran Rijeju Sarvananda Sonowal na sing bakya unaduna wari sanakre. Prime Minister Unadri Pogba, the Minister Beret Manipuda Tolakiroi Dore. Housing Delhi the Labor Manipur Minister N. Beren, Prime Minister Narendra Modi Unava Pangri Pogba. Manipuda Tolakiro and a Delhi the Pangba Pau Amana Aire. Bausi Senior Minister N. Beren Delhi Kongset Duina Kiba Official Magawari Chanava Matam the Pangto Kibade. Ngarang Numidang Prime Minister Unabada Matam Pirake, Adobo Prime Minister Ki Atuba Tabak Amalay Padagi Unabagi Matam Jaitorake. Prime Minister Gi Maikedi Mak Chief Minister N. Beren Sungsoi Soidana Unada Bayade. Maduna Unaba Matam Soidana Pirakani Matamadu Pauba Dili the Leng the Lena Bakangalake. Nasino Bidang Natagana Hayang Pauki the Prime Minister Unaba Matam Sungsoi Sodana Pirakane. Prime Minister Unaduna Wari Chana Pauba Manibuda Tolakiroi Aire. Handak Awang Poklam Damgi State Singdaki Union Minister Oina Haptuna Taupuan Graba. Arunachal Pradesh ki Union Law Minister Kiran Rijijo, Union Minister of Sports, Civic and Railways ki Taupuriba Assam dagi. Sarvananda Sonowal Amadi Arunachal Pradesh ki Minister Prema Khandu Unaduna Wari Sanagre. Ngasi hanpo ina Minister N. Beren Union Minister Sarvananda Sonowal gi Delhi the Labor Residence Office da unake. Maduda Arunachal Pradesh ki Minister Prema Khandu yauke. Minister ki Maike dagi Sarvananda Sonowal da Manipur ki Lairum Pikudol Tauna Yanbeke. Loina na Prime Minister Narendra Modi na awang nongpo ki State Singdaki Union Minister mga haptuna. Taupuhan ki atu ki matang da haraw nungay ba pungduk na awang nongpo State Singge. Sa ko tawang ki tabak paikan na ba ki matang da sukup na wari sana ki aire. Maka tarak pa ato papaw amadana. SBI na Mirabai Chanu de Lupa Lakh tara khutsinnakhre. Lamlay da SBI branch ama hangdok lagani lautokre. Tokyo Olympic ki silver medalist Mirabai Chanu da ngasi State Bank of India SBI na Lupa Lakh tara pitunay kay kumna board kre. Ngasi North Uisida Labor Classic Hotel da SBI na Sanaroi Mirabai bo. Taram na wokpag loina na Lupa Lakh tara ki Sek Mirabai da khutsinnakhre. Loina na lamlay Maikeda State Bank of India SBI ki branch ama. Hangdok lagani ay na SBI North East Circle ki General Manager Lunkim thangpoy na lauthokre. Ngasi Mirabai bo wokpag mari laina na pangthoke ba thorom adu thawa ngang laut ay SBI North East Circle ki General Manager thangpoy na ay kibata. Piglaba State asibo malem ki phambak da Sanaroi Mirabai na saktak lamba asi aikhoi khuding ki saukthok saningai ne. Atopa editorial ki kalam amada SP ibom chana mathok masak khangna thaba pangthorakpa thakaningai ne. Manipur ki law and order ki fibam adu ki madik fare masiki mathakta miyamna police uraga akiba pokna ramba adu aside pura kokre. Police amasung miyam ga adu ki matik afaba mari lainare. Manipur police po miyam gi severe amadi protector ni haina adu ki matik lumna launare. Adu Manipur police na tangay fadana thengna daba yadraba asoba isu amu oiribana.
Manipur da mai kabadra ki karbar nong manong bagi hengalakliba huran chinthi tawbagi sangwang kalakliba asini aiba yai. Aduba oriba film asida Manipur ki konung oriba Impal Sahar asigi akoiba district sing da superintendent of police SBI da thau puri sing da su masagi mathau masak khangna thaba pangthokliba asi aduki matik thaganingai oi. SB sing ki barung de Impal West district ki SP oina thau puriba MPS officer Dr. S Ibom Sanda district asigi SP warakpa kuidringe da masak thokpa thaba kya leptana paikhalakliba asi praja section kya dagi thagat pa phongdok narakle. SB Ibom Chaki Lamjing Bakhada Impal Sahar jauna Impal West district ki mapum puna bakta law and order ki phibam lingthina thamnaraba thabak paikhalakpa miyam amasung police ka set pathaja thamduna thabak tawminarakpa Luinana curfew ki ating bathugai dana ba miyam da wakal tahan bagi thabak tharum ke SB Ibom San asoba thawthang lawdana lokolagliba luinana lamen tuhen ba kaya bo wakal tahan bagi lamda pusilak pangamliba asibo miyamna apen ba pogi telaba matam khara asigi manungda tongan ba drug lalon ba sing kaya mai pagna phagalakpa asidana tana anti social element sing phagat bagi thabak sa tharakpa asisu panbayai aduga Impal West district ki manungda lairiba police station sing ki OC sing ka SB Ibom Saga afaba mari thamduna police station sing na law and order miyam ki punsi lanthum ngak sin bada lawkada pa thawdang chap chan lawda ba khonar pa haibase matik saba masagi mathawa sakhang ba pangthok pa SB amani haida sing thaba yai masigi mathakte SB Dr. Ibom Sana police station sing da hak thengna chatuna station sing ge kari awat apa lairi khangdok laga mari leina ba lengak ki authority da khanganduna menkana ba hona ba police person sina masagi mathaw masak khang na thabak pangtorak pangamlak pa asi losing ba mo oriba SP Ibom Sana SP mo oibagi lafom thokpa thawgang adu lawbagi mahini aiba yai COVID-19 pandemic manung da frontline warrior on mathaw bangthok liba Impal West district ki manung da lairiba police person sing da SP na koina chatuna COVID-19 lai chatage nga thongna ba face mask hand sanitizer na chingba hak thengna phangan ba asisu thakaningai ne masida natana Impal police station city police station abade ate Impal West ki anak pamafam da lairiba police station singa khosam naduna Impal Sahar abadi akoiba mafam sing luna na thamna na bagi thabak paikalakpa asijo miyamna apen ba poge khoidagi maroi na Impal Sahar mayul da chief minister ki panglo governor ki raj bhavan amadi atei maroi ba mafam kya lairiba asida kariguma makal amata ki pam da thodok thoktana pa lokot pam thokpa thaba lokot pa Impal manung da mai ka ba jungang jon ba single pale tana phakatuna asum balambi da purangna ba khona ba kaya ase singtha ningai ne maramadana Impal West district ki SP na lofam thokpa thodang adu mapung phana amuka hena lawna ba khona ba habasi miyam ki apam ba oire masi khangna SP na thabak bang thorakani habigi thajabasu miyam na SP ki mafam da thamle arobe da content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba mari local news youtube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri ba punamak pa thaga sari channel asina top da kanarabadi subscribe tawbidribasna subscribe tawbirmu loina like and share tawbisu kawi kuno punamak po amuka na thaga sari